Ya khai khai. Jotana hambai sini joto media takutai takut sona ini lo ni pakai nyo seng joto satung tai wati lo ni bisinti no kaham hamya ko tumam jagai tong bisin no bele pai fla ini seng YTF Central Committee ni bisinti kaisa seng division na jaka Bwskanggo sini otor makhe joto district go YTF niti kaisa program na thangai tongo abra tini kaisa program ei sini Bwskangni je naharmu sini creative problem the permanent solutions obnoti basang ini kabangma Kokchab like around 3-4 hours tini asul like chondro sini joto gerung jagani joto assembly constituency ni sini YTF bai boro bati joton khaba sasa tei bubagrani Samung no tei Bwskanggo kaham ke krak tangnani bagai sing joton Kokchab lai bising tei sing joton sunai tang joton agenda ka district wise meet YTF district wise conference nai sini awareness nai sini creative problem permanent solution ni bisingte sini jaga thayo sini joto assembly constituency ni boro waza phengna nai Bwskangni pasya ka baswetari November ni simi ono poten simi start khai pai nai abo nini khoyo ono koti dolai not amake joto district no pai sing last to khoyo pai pini BC election to takphana sing mane ko nugia khase mani ro kam ke apno ti role no Kokchab ro tore to ye sing BC election ti bo sing wan chuza sini main chuda all sing wan zano Bwskanggo sing BC election ti bo sini ti promote ne fighting ti promote patin bain ti sing sini BC election fight kanen bo sing ready to abna ti bo sing ko all districts sing Kokchab sini YTF ni bising ti anytime bubang rano jeforpon na sing logiran bo sing ready to